Obaino ginyagia muiritu wa thikũ ici akorwo na backup plan. Ni muhimu. Ni muhimu. Ni muhimu. Ati ona wena boyfriend yaku. Muiritu wa thikũ ici ni arakorwo na mundu ungi ungimuhingithiria mabata mangĩ makiria ma kimbeca. Rĩngĩ ko boyfriend yaku ti mũrathime na muhuko. Turametona ti backup plan hena mabeshti. Mabeshti. Tuheria backup tuge mabeshti. Mabeshti tondu gutwikite yani siku hizi ni turatuika muno disappointed. Ugakorwo weheire mundu ngoro yaku yothe ona ndunetigeria onaki. Koguo mundu uyu riria atuika ati ni aku heartbreak unapata utajifanya vitu zingine mbaya sana. Koguo mundu uyu uraiga ati tugita backup plan ni mtu unapigia simu riria uyu atarenda gukwariria. Kana riria gwaku guthukire ri it's like a brother, you know, brother huyo brother unampigia simu anakuambia vile utaka. Yes. Koguo na riria uri angiguikiria moko utafeel at so much 100% heartbroken. Turaigira